Then all be back. Fast, they are going to pay you our Canadian saying. Here, Ben Pan of the catcher, you and then you share the whole thing in a mumbler. Hey, I'm best experience here, Chem. Where's your boss? Like you watching the present, need a baby in a airport. What's saying, I'm here, come on. A German Pan of the catcher, or what day. You go from what I say. I'm moving a much for a chance, mumbler. And there is a fish, Chem. Why? I'm here to say, why, the Rabbi, the welcome. Yeah, me. Look for you, I was so wrong here. Some papa crap, and we are not in so better show go man for a checkpoint. When you come here, Michelle, some part of the more than I was social media so. Open him up about some part. Bibiaboko, which are the two to Yamife. Namia Duma watching Sompa 106.5. Yet you could and can see. Oh, they are me or somebody. Well, I'm going to go more. Why you're the whole kind of somebody of Yadamo. Oh, Yadaka, Yadam, you move by the Yadama, what's AKOSUA, just in the chip for Jumadian, me at that. You know about the demo and it to watch anyone. Upon what chance for your debate? Was a remark yumpa mobile area number or more omnibi. Na Kadeshin so, yeah, bumpers or what Chamba was answered the book sheet, your family. To watching by 5 a.m., they do a DNA. Okay, it's my car. Yeah, car park, and it's for that car park. It's in a Motina, you get it. Yeah, it's the Yemi and I get more and you can see a year in the nations who are grown not the young share my minimum. What's in a crowd over year? How would they change? That was an obey to me and so any Ashabomu or a year and a half. No, I mean, this Mammy, Tanya was here. No question, you know, manager. Yep, I'm not sitting here. So the Babu and one, Mamma, Yami Aduma Sompa 106.5. Yan all people back and you develop the people can the shop was of 85 years and your face and get 85 airport to one say. Dear now, Becca. You get my year too. I'm a former James Fatia, what's not that screen at the Bemway. And there's some of Chicago City. AKOSUA Pomade. I to a channel back at Ocean one. No, yeah, that's it. Mammy, something who says now, Minko a year, and none for Nimuna. Hello, Paul Timanka. What's not my dear Mamma Metonka? More are your position on we at Wahoma and I just see why. Master, Medas, the city, and yes, sir. Yes. Kasa, what a Casania her. That's a mammy. And you know, my son's on to us not Minko a year at Kutiapu. Mammy, and my call some person. Mr. Major, you want to give it on here. Watching a job or a job or Jenya Baby to make your chamush any point Sompa 106.5. The Baba Sum a jetty form. Watching a mere man, Papa Penny, Kukuni and Kakana, one day. Again, of a cafe in Jumedia, dear Brumi. I didn't know what they're praying. The better move out of 3 or 4 nobody give a pay my own say. Marketing the marketing on Kosu. It's what Jennifer did you and the canon share a poem with you. Yeah, if you are best cancer anytime, and I want to know why the year to money. It's now we are to look for particular the Anything I mean, I don't know what's now 21st college. A doctor for Kudam. I said, the 15 minutes, something here. What you can win them who are watching. I mean, I'm going to about the same. And to send your workers to Nipper, before you got to a get them here, but one for women in our way. Watching, I mean, I can be the first. So that I cannot do Yashua Pomade. In Taiwan, but we have any eye or hand.
That's why you want boom. Now you are drama. I deny it. Not in the app. Mama, or China Metro, but you are Metro, dear Papa. And the Mama, you don't want to know the woman in short working. What's Sinana? Maya Crado, some of us see you one. I have to have a trouble number. No one share a poor beer. Am I? That's a young guy. Then we do my with the processing. Mama, that's Papa, Bibia Boko. Yamia, what's not Sompa 106.5 OP Batano. Yet the above the more Kaneshi. Mama, you have a shot of my phone within 50 years. A jet dear who is 75 years. A dear no back at Cheganabo. Let us go with a hair or a banana, a name in the OM. Eh, young num. Who said me now? Not to be here. Who think I said me? Who got our? Who know who couldn't blow the MP? I hope they be or they made a bit me. It's the up of the air, and you know, high. The lemon, it's some brown in the water. Yamia, Dumba, no back to yeah, what I am passing. Mamma, me don't say, turn out and pass all the weekend of the Yapa. It's Mammy, I was saying, Sunny, of course, was some fun, Canadian with him. What's Nano, a Jedifana, a crowd of Papa, what's I say, what's Nano, Omani and a Beshi album, say a year show, say a show in Sobato, a Yababo, a Peter, almost 2 Omani and one more any Beshi album. Now, Yamidi Chatwa, a will fool, a boy room. The air or change to make a photo. I have no say, and what's now. Yenemote, Mammy, Yamo, Papa Paso. Put me out the papa, Miss Daniel, you and Mama, why? I don't mind me about you, Mama, young shade, Yamia, do my watching. I'm a pan on noon, Sompa, or be fast. Yet the above Pimo Canisha say, again, I can. Yadamasi, and the radius last. It is about all the brains into your chair. Watching me out my buyer in Shira ever bring or something in Shano or no one can be a year over me say a year after I go up watching it again or no. I put you in Shira and whatever that day. Yeah, we need to fight. Hey, you always out in the boys and the boys in the weather of the cinema. Mamma AKOSUA, Mamma Bo Esi. Mo ane wa mane bo na kacha de wa pa AKOSUA gwa boaje hu ne se wo kina so be hu ne pa enya asem keto ba pa eze wa sumu o si amensre kakra osiri de maja fa sa asiri bi mo AKOSUA asiri na o tra usiri oh AKOSUA wo de esimani mu kan baby sample enie pat bo ni nyina kan bo ni nyina kan mako na so we de Moses do mefo say it getting better and better it is say netie bibia wo say twisco na sansui bebrebe nyina egum cowbell nso nie promasido for yeda omo ase bell beverages omo so yas toothbrush eno no sa we na me se mako ai masese gum na gum no we kwa so timi de show bottom ai utu kwan ti wo se egum bebre ti park say no obana yenkita wodi em se otamba akoko nti esisi obebre ai ya tamba akoko na fako na de ko na onsusu ya chede e we free Sompa Accra ai de ma ye ne audience so mutie ye no magia tum no mpa yasam ebusa question bi utimi ya no a esiko tamba akoko na fako ai enti omomodin anse omobeba anye bia ubenya bibi nso e de akọ na abonti akọ se ma package ni 5 bibia ye sponsors adaroma ye da Leicester Ghana Limited for us ye da Promasido for us ye da Bell Beverages for us ye da Time Heba Misha for us ye da Multiple Quest for us ye da obia se
21st clinic ni titru nso ye de o mase free health screening ka ko hospital sika obetua enya asem to asese o masa de abeka ho se wo da aduro so dada aduro na obeto no so oba kanehia obeto no discounted price 50% ni ati de free so ti na wo to no 200 Ghana cedis a oba kanehia 100 Ghana cedis eti obi amomodi ansa china ombeba na live band nso namu prophet Dr. Kofi Oduro ono so namu ejai ya fro so ne yekọ ne yeba eti bibia be ye dedede moya de dodo ye da se moya de na Mr. Crime so ha ai me be kọ no ho na sane ye wa package ni na ya marenya sa na yenzi ade me marenya sa market manager mamu akwaba okofa achede na bentina mpese o relax aha sa achede ni wodu obuyedu pa ntina ma hu se ajeje wotata ya hwe watchina say na your sponsors no ansa domede no wo hwe se ne ye sibifa eye wo mo bo multiple quest for ene dwumakuo ba ko a ma kokofa wo mu ma mbe mount platform ne ade ma ye no a 365 event for okay se ne o musibi ye hye ne sibifa ye no wachina de ne bekosɛn obi abedini lem anawe no ɛhɔ sunti no maye nhyehyɛ bi a ɛbɛboa ma obi anwan ha no kama okay said ya ye wo okay be so mechia atiefo nyina okay na said ya ye wo domi no the same arrangement but ha no ye ntintin mu ena be na ya chiche mu saa said ya ye no pepepe okay nti offer promoted of wa ombenya omu boot offer bell beverages for ombenya omu boot offer time for ombenya omu boot nti obi a woni boot a obegina ho na on say a well organized event ye nye niema basabasa ade na ye ya sheda pa because ye mame AKOSUA nhira nti no opese ye bibia perfect nti trust sponsors na wo mo ba no kra no wo mo ba etese de wo mo awo mo office kra yes pepepe ena said ya ye called me a promoted for omoye ne yas for omoye no the same thing na ye koye wo kaneshi nti ombeton mo niema sa ena ebi wo ha promoted for ombemo o free drink obetimi abeji bia no free obi a no nka hwe okay nti obi wo ho no mo aya na nani je ho se obeso asene nanso so no kwan a obefa so a obeba ana sene obeye no no aya na wo hunu we no de no mo be ma kwan se bi nipa ne ba obeka na nuoma a woton because me hu se domede no ye bibisa e ma wo mo a o ma beso yasene no wo mba be ka ade wo no ton e de kire ye afei se ko ba so obi so pese wo ba aye too late ana efri wo nyame admo wo chena de kro no ye be sa ye foforo nti akonya wo ho de mesa nipa no okay so the edikan no mameni kan fa the all the free question na a chat for no mumunye den emra because any very very much important obi bas ni nyanjaye oh okay enti I say bosomi bia efieda a chat for ena yeye nice one ena yene companies bi mu kra so kasa se omo pese yenye bi ma omo wow monkwa wow nam akwanya san wo ho se opese obeka ho a akwanya wo ho se obeba beka ho te se na se munyema emunyema November de no opese obeka ho obetimi abeka ho opese wonso wonkwa na yedo kwa abonten a eno nso akwanya yeden ewo ho de ma nti ye nhihya a ye ne sa nti anytime a obi apese ye bi ma no oba ye ne no betimi adi nkomo na afi ye ne na sign contract okay na fa no se nipa no so benya akonya na waton ne nuoma san se wo hwe kanesi de yi a ho so pa se wo hwe domede na sponsor bia oba ye ma na kwanya e ma ne kasa o radio no so ye share that ye ne interview ma ne kan product no ho asem so nti e ma ne ye fe e na wo se e ba ne sa no so ye san che ne ma fam e na omo ankasa so kra no mo che ne ma fam nti sa na ye no e wo connection so no oh nice one me mamo emre pi san se adekye no
adwuma da ye nimu no eso marketing manager muso wa bre onya obada nso oboa kra o se ko gina efi memende ko no ada ehu ya pa na mami bi ka se bi mo so otie mu anyway tira de o ma tira gasi say Julie o yen dru ha obi e tira na Julie o ti no em say abakene ni bo ade re so no o say ti tu di we nyina ko che ha ma hye ne pampe ai de ya mi na mo ase yensu ye da ase na yenya mo na mo ko to adwuma no so ni se nyame yad mo china ye beba ndie mu odin e wo canations nyame hira mo yo AKOSUA yensu ye da ase se oni edi nkomo e da ase pa AKOSUA wai aye ye general manager Obapa AKOSUA go aboaje ane ne kasa ye no na ye marketing manager enso eka ho bi yewra kran na won mu nyina ebeta ye chi ni nyina no egina nyame yadma wo china dwumadie soronko dwumadie kese jasanya asem keto ye big pa enti kanashi de ye ba na ye ba ne pabni mu nso so ye ba na yamama hunu se Sompa 106.5 Accra yenkwa bata wodo ye wo ma gane mu do so pa na nkran de no ye ne heavy ewo kaneshi nyame yadma wo china enti aya eni nyina yankamom na achade ayade ba no so ebusua onsu benya bi wari aya hot bite kase bo eso enie na shanen soin Celesta complimented what the toothpaste and the brush atayechi Aya toothpaste and the brush na baba bo papa pama wo sen watwa yopo sere nyame yadma wo china kaneshi fo mbenya wo de free bontoyi na wonsu nya bi na wo de atwire wo sen Aya toothpaste and the brush na wo pe toothpaste baako wo pe brush baako a efi ne nkeka wo bia nim etwire wo sen etwire ne yi a Aya toothpaste and the brush your toothbrush bi won ma ba kwakoto na wo de twie no abusua na etutu agu wanum paste ne bi nso wo no mokra no obedwetwire wo se ba wie na fei wo kasa na se eyi white bi na ha se na babo dabi ya toothpaste ne the brush de ende edanso na wo se kwamya ya hodo nyina wo sabaka bi Accra mo number nie 0501 61 9588 0501 61 9588 and Kumasi 0501 39 0338 na wona mpanyefo ani enkomo na yede enioma soronko kura na ebrewe October mu akanya me yadma wo china na se bosome na kona wieye na tap send se yankan chiro se wora tena kwase buroni kurom tena burochire na mani sika fa bro ma Ghana ai wo tena burochire no wasend sika na wo de abo ma Ghana mu wo mpewe na apede na neoma wo ye nyina no na wo kanipa makomako wo 100 a just one by lucky winners na wanya reward bebrede afrim wo enti wo send sika na wo nya achede wo send sika na wo nya achede wo mpewe na apede tap send na yase we no ko Play Store ana App Store wo batumi download wo mu app no de afiri ho eye bibi ketwa bi eno ana se ni pa so send sika de man wo no na busua de ne din ahye ho na wo de amount ahye ho na ekon so kroje de ma ye wo app ni bi wo no mu a obewie no na wo sika na mane nkwanta afa be wie kura woni pa so sika na kura wan send ya mame akwa akodi baabi ene ade tap send de original krojin bibia so dem pefe na yase nyame yatom a winners no ye bebobɔ mu din November yi na ya kyamachade de aka ho hyase na send sika efafa so na woni o manyina fa nkoyie mfama ho tap send na ose papa na ema oremfi se medimafo aba center what the time wo to yade no so de amawo yade ba na ha wo tete wade uchi na no monse do akwakoya no malaria na ana stroke yade diabetes mojabro so kidney awo mu nsam ayamedimafo aba center doctor say wade mera na ye na ade entida bia no obo watch mienu wo kire wo set time no wade to yade no so de amawo ampa ho minute ba akokra Accra wo pokuya se mayira Kumasi wo wabu akwagogo wana government school di hwani mu 0244 77 4282 0244 77 4282 yanyina reso ne na ye hotel ye ba akase bonka ye eto aso
Abusia yada se ya twa hot bites kasia no so ede ama na ye fasie ensemu a ebeto dwa e wo mayi mu nyina na ya boaboa no ya yesemu fo pani wasa no so ayi de editie ene ye de sumwe areho samu a asi e wo asante emantam no ne nyina efa China City mu a Santase afiya kura ena busuya wanum ebia no ene eboa de hia wanum wa Santase kumase eboa empotam wofo nyina nene ya da sode ya wanum kiremu se jabrantam atom ama emu nnuama nyina da build no ahye condemned to grave na ebra sompa ya ma ne bofo ekopie ho ena wani ebimu a wanum gudi kan ekopie ho twetwe komo na ebimu kiremu se wamu de wamu ahwehwe wamu ya ne se eja no ashase anwusie no ayekomo na ebra wadumja adwumakuo metre Ghana National Fire Service fo wamu kopie ho wamu hwehwemu kakra wanam ayeye no ana wadum kiremu se wohwemu a ade ne de sesei wamu shada ahwehwemu nkosi ase ade abusua bra Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra China mo eni o Kumase de na Santase no ana ahye saa no Sompa 106.5 FM Accra na waba ba hwe ani hwe ade na ebra no na ya mankwa ene Ghana Fire Service fo atwetwe nkomo no ana wa mu kiremu se wa mu hwehwemu kakra wa ne mu aye ne de wa mu kiremu a ase ehye eja ne hyase ewo edan no enche mu ba bi saa na prekopa energy boom na enwusie no anu adene enu nti ma wan mu bra pa ansa na wan mu timi ahwa no sadia odumja adwumaku a wan mu kopie mu ho wamu ade wamu sam atu yama ne bofo anim no ebini all highly combustible materials, so the fire was able to spread very, very fast. I learned they went on break, and when they were on break that this fire occurred. As to how it occurred, we are here to find out. We have not seen or heard of any casualty. Yes. I believe looking at the nature of the fire, they were able to run out because they couldn't have hydrant around the whole area. Otherwise, if we should have a constant and continuous flow of water, at least we'll be able to do something. As you can see, if you go around the building, it is not even safe for a fireman to enter. It is just waiting. In no time, it will collapse. It will collapse. You can go around and look at it for yourself. The building will collapse in no time. So it's not advisable that people should enter the building. If you go there, you yourself, you will see that. Now it has tilt. Apart from the cracks, it has tilt. It want to cave in. Odumija adwumakuo ne fa no no wasante emantam bra wanem kopie China mo abusia Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra ayasikara ten pa o enye izio ejana na anu adene papa bra na behwe ani so ade na meye ya wono owo Kumase kroponem eyowura Richard Ofori Agyeman dodo na abo ne mrane Kinzuba wo hwe sedi odum jadwumakuo fa attendance yahodo a wane ndu ba ye nyina no na etimi num jana anu ase we de wo totonsa ade asere bra behwe wo de bra behwe we pa de asa ayo bonsam jamu papa nya sam ketwa me nko ho dade na so sadi ade yi shibu gabuga de anu adene enti no Kinzuba ekire mu se ankrankra nwumaku a wane mu asantemantamu a wa mu a private tanker kakraka wa mu timi dudum jano wane mu fa ni nyina meboa no mu timi quench fire ni nyina na bibia so etimi nkoyi. For the look of things, if we don't get a lot of tankers here, it will take us days to deal with this particular situation. And so we're making a passionate appeal to owners of tankers within our private owners of tankers within our metropolis that this is a call to humanity. If you have a water tanker anywhere that can be brought to Santase and its enclave, please rush, be in a hurry, bring it to our sisters. We are coming with what government has provided, but that will not be enough for help to for us to speedily deal with the fire. There are other properties behind this facility that we have to protect. If we have lost this one, we should not lose the other ones, and it will depend on the preparedness of the firemen that will help us be able to prevent those houses from being attacked. As you see, you can see there are a lot of firemen here. Once we assist them with the right logistics, we'll be able to manage the situation. So those of you who have access to your radio station, please let's make an emergency appeal to them for them to bring their water tankers here so that they will assist us to manage the situation as early as possible.
Kumasi Kropome ya Ora Richard Ofori Ajeman aka Kinzuba wano so adesrade no na bi mu kase se de jai dalipa yi de asa de sofi wo mu no sofi no so ya de Yesu Kristo wo describe bonsam ja no se de te no ne de o se wo mu a enum da na we de fire service fo ada ma wani matimi aye hu bibi kakra de che se ebi nim ye kwa homa ne so ne ya ne amani boni na ya mankwa wato nkra efira santemantemu esom yen no wode nani adi ensem ya chifiti anopa ya ejai ehase China mo anu adene na ya mankwa ma ma dwoe ye na meni aba ya da se yi adien na akosie meni aba ma tiefo na kwaba enforce ma so mpaka sebo so se na osikaye no kre abra no mi sabo pounds ma edunum na eye my form wo China City ehunu se ebi ahase ewo mo warehouse ho mo a ehie na mbebo mpanifo mo amane se bibi se ne ehunu warehouse ho mo ti omo yo ma adwene se kaja omo akata no ma ho ebe ye naka omo timi abre ja na no madum no kura ne mom omo ye ya no omo ntimi anye e ma ja na eji omo nsem ti abra fire service for ebedu ho so mo ba bedum na chese enema aginsem ti na osikae no enya dia empenifo a omo ho no mutimi fa wansi dimpo edi free China City ho no mo itan se eja na ahye bibi bia wo bia enya dia ade ba ko so metima fa se eja na siwie no we na enya edi free China City ho no mo yen ka se China City ba kuma se program ya no mo be 6 months ni encha ye pra on 8 May ye na omo bie ano ma manfo ba mu se omo mra metoto niema na me duru hono mono me ni security fo ne bi eti nkomo ebisa se na abreja no ehya tiesa no edim se juma ko ka ti se de mo eye fire extinguisher eja ke bibisa ba mutimi di adum no ma me tia se fire extinguisher no eja cha na fo da wo ma no ma tse ni na akugu omu office hono mo a omu ma pan ko se obi be so munti abra o ma ni ba o mo se ombe yisu fire extinguisher e de akwa kudum da na chese enema aji ensemu na me bibisa se eja bia no monton gas ho anasa monton ade bia edi ejabeba na de be mfanti na musu se ema ejan ebaye omun kasa yem yenim se chana foye ne pe bia eba joto a omu pepa enti musu se e bia na eye sa enema nema ni bi no enema ejano ehase eba yesa se omodika no makasa bebre se be bia omu kina ya omo no mu joto ne sa enema nema nya de beboa enti kaja omuntu omu finfo ne mom eja woni hwan na akwa kotu chere ni fu se won twe ne ho enfu joto nti omo musu se sa di we na ema eja hye ne ye de ebaye na mom ye hwese ka nyankopo ya me fitch ne kono na jedu pain fon so edi baba tuja no ma chade ko de potinti e ma China City ehye sisi me no ka sensem ka te eja ne adum krampa na me twanto na tempanimfo amfa ne manwa fa ya enya ade enne eja ne betimi adum na ne December ko wo mu se efie wo hu ne na ne de nya de efie bia ho etu tima e wo hono mo ne ja ne de AKOSUA ehye na fire service wo so ebo mo modin se o mbetimi adum ja no se na be ma ne ma ba fom na ade tia o matima yo mu hwenu papa wo mu no mo wura de ko de potia e me ja ne ba na etimi ya ba obusa ye ne atuwentem kesi esi e wo kuma santase se China City e ba ye nche ye ja afa ni for over more than 100 workers almost so etimi bibi kakra fi omodo mu nta koma no so no ahia ma enne oyi ne kesi atukuma tinya santemai entino na ya mankwa ya shawo Facebook ni so sisi afoni ni a wode Sunday ya ni a wohwemu a China mo no asa blog bia shada nim aye nua ne nade anko ade apampro enu amode ye okay se wohwe China for dia omusi ana omumo so omusi no Ghana hanamo a omuntu blocks omo de ni na fiber enin da de kakra ana omo de hihye omo niema enti satuma omo bie ye kwa sa wokọ ba bia omo pake omo nkunya no omo ton omo show omo ton nkunya na wotim to utia so ana wo so tan say fiber nko a ana omo de omo ne omo fa block ento ase enti se jeso mu tade a ene enya de a omo beto aye bia de afa ho ni se no se block bia ni fiber enin da de mu ha a eja ka na betima na ne nko a ana omo de bi omo juma
mo nana ya mankwa ya beda se wate kwasoafo anidi akire ebere bia odim jadwumakuo no won betimi adum ja no kra ama yehu enwusie ekome kra no sanso efa som yen ni efa so atiefo yakopon ya adom a anopa no nsia wai abusia yakwadi nkomoyi efri asante emantamu China Mall ewo Kumase Santase afiya no amu bia no enana ya reporter yi ekan abosumi nsia krampo enyan se wahu ene se wo chechem na kire se eye dot ena obi kwanom ye ena odumja adwumakuo no wanam so enhwehwemu kakra wo mode bae no mu esusu se eja ne hyase wo dan ni nchem ena ya reporter ensu kire mu se wo mu susu se hyase a wo dan ni nchem a emese obi enanom dot edeto ho amasabre wo ma fa pin kura e wo China Mall Kumase ayaro hosami Joti senior peace eno ena atwa China City Mall no short no na ma yanko ene se weyi kwaso nyina no uduru Paris France abrochimamo bia adamfo pa radio wo no a mampani John Dramani Mahama akokasa na we no wo kasai ewo Global Conference on Information Integrity ase na ni nyina ne se o my Ghana ye kan wiase nyina ensantwere adwuma wo no mo yoma awia bom na nipa nyina beti ase a yenso ye de ekokromoti akobi ya ye de ensa akwa mu enti ye kan bibrem hakora aman a wo mo nso yi wo msika awuram no Ghana eka ho na mampani kwakasa wase no wo chese o my Ghana de ye no sabi ye ntwa botomunam ye dwumadi a ye di bia na ye ma awia bom eba amamu a ye bu amamu pa eno achi ye de democracy kamem ka bi nso ye adwuma na eno nti no ya krata amansa nyina kenkan ne se ho nti adinya kase etise no ye pesa amansa nyina hu se ye nso ye ka ho bi na sanse mi ho wo kasa no wo tu nsantwerofo ofo titru wo no mo nso epese wo mo ba mu no na wo kyasa de Ghana eba ya mamu ne ye nsantwere adwuma yetime ma bibia ye nekate duba bia wiase nyina pakese so ne ye secret de da ho no eno kire se ye yiye yam ne ye bibia ena ye adwuma no na se de wo sika efa nsantwerofo ho no wo de ye ntimra. Independent journalism is not a luxury, it is a public good. When journalists can hold their governments accountable, societies flourish. When truth is defended, peace is preserved. And when citizens can access reliable information, democracy endures. So the message from this conference is unmistakable, that the world must invest in truth as deliberately as it invests in infrastructure, in energy or defense. The cost of inaction will be far greater than the cost of those commitments. And so finally, let us leave Paris with a renewed determination to support journalists and institutions that stand for integrity and accountability, to demand transparency and ethical responsibility from digital and AI platforms, and strengthen international cooperation to protect information as a shared global asset. In the words of the late Nelson Mandela, a critical, independent and investigative press is the lifeblood of any democracy. That conviction must guide us as we translate the outcomes of this conference into lasting global action. Eno Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama we Paris Mountain so France abrochimemu ene wo ka sanse meche se AI no nyina nyini ewo wiase nyina nanso se yankutani yankusani wi a woni beba ahoso no na nka ye brode e bebo de no na asan akwese ya de Sompa FM so yeto ansam no eso ana special prosecutor Yerakisi Ajaben wona Ghana for edinkomo ne nyina no ayekwa do ahodo bi e de abobo abamu mpanyifo bi mu a yesu se enam won monsaso amasketwitwiri die ahwere Ghana na contract bi a wo mkosensan yenso entumi ankoyi na ana ebro no won centralfo akasa no emu fa bi ekofa Ghana Revenue Authority and Strategic Mobilization Ghana Limited SML wo contract bi anansemu won monsensan ye eho na eno ana Yerakisi Ajaben wo bababo amaniesa no kwasem ana sasa contract no ankoyi kura anfa kwan paso ana won monsensan ye wi akire na sa Ghana ya boka susuro empanyifo ya won mu dia ne mu kwasensan contract ni nyina no na sa akwa se kakra wo bia benya dinti ana nam so ma won mu yesa na mum nya Ghana ye yentia. By a letter dated 25 January 2018, MOF stated
that it would terminate the West Blue contract on 31 December 2018. However, before the indicated termination, it was going to reduce its contract price. How a cited recommended option of a renegotiation of the contract was drastically elevated to termination of the contract can only be explained by one hypothesis: that the public official promoters, sponsors and patrons of SML were setting the tone for the unlawful substitution of West Blue with SML without the required statutory prior approvals, and also that the reduction of the contract price payable to West Blue was not a cost-saving measure in the least, but a design with the sole purpose of withering it down, stifling it, and handing its contract over to SML. Na anwachi no yewakisi ajabe amanaswa anwachi wose agreement a ekoso ewo Ghana ban antam na eneyi emu conclusion kura no KPMG for ade aba ewo mo audit report ni mu no yade a wakase won mo yadwene a enyeyi With the major actual findings in the KPMG report, the OSP found itself unable to agree with some major. Then again, while the OSP's preliminary findings accorded with the major actual findings in the KPMG report, the OSP found itself unable to agree with some major conclusions drawn by KPMG, especially in respect of accountability and value for money. The OSP investigation was concluded on 3 October 2025 after extensive surveillance, comprehensive review and analysis of hundreds of relevant and related documents at MOF, GRA, and PPA. I was a special prosecutor, Yewakisi Ejabe. Abusia Ghana Pharmaceutical Society wanom ena edekrata bay. Efa video wa sese ni de bebia asheta ya abrantia baako a wono oye soja ni anaso wonhye soja fo atade a wo hye mufti ewura mu e pharmacy shop bia si wokoto eduro ena eduro no okoya no se ebia anya duopew se obi nim yehu ya ne se wawura shop wo bra Facebook no so behwai se wunya video ni bi hwai ya eya Sompa 106.5 FM Accra na owura shop wo sa na kire se sister ba ko nso gina counter ya wono so ba betaduro na wamuhu ya ne se wode bibi hye envelope ya di nnuro ehyehyem yibi ade ema eya attendant awanu agina ho pharmacy ho no yi Pride Pharmacy ana say yi Pride Chemist ho ya wanu mu kire mu se ewo Bema Camp ewo Accra ha na wamuhu ya ne se wato ne nsa na ne ebro and beatings de ash wadi abema wanu back and front to papa nyasem ketua ebo sister yi kan ho sister yi onu oba wura shop ho yi a wo beto na ade yi o sister yi kura sa akoyi phone kura sa obe video papa ne na ginger na kura wo biri mu wanu mu bia mo no ankasa ho to no ansa na adofo obetwe abrante apie wanum ko hihye mu a sa oye soja ni na wanum si woye warrant officer class 1 entini WO1 Mensa Williams eni ni dini na sabre ya wo mo sa so ni mu a aposifo edi ni muti ya Ghana military for wanum so ehwe mu ama atentene ne abayi Ghana Pharmaceutical Society for anso sa wanum so kasa kire mu sa eya bonofo sampa ana owura yi atumi adie yi sempo no wakoto bibi a wo pharmacy ho na bia wo koye bibi asi na enya bibi a wo pa enka komato ye mu wakọ jiwadro pharmacy kama meka we tie enka asem bia eni ho nanso se de wutimi ade mrasha onsam sa wo ye military ninti na wo bu abrante ya ne aketesi asa ne de entwa yie entini wanum kasete ya se eya bonofo sem na mom wa mo tie wo made hia wamu ya over the counters afa pharmacy ahodo a wo man mu nyina se wei esurani a kire monka makoma fanto mo yam na mukuo kase a modwon no wanom eta machi bibia mu na abranti a wono woye shop attendant a wono owo Pride Chemist ho a ya bro na bobọ na sum ne fu anyi na papai ani aketesi a wono so beto adu a wono so ebi so ne so no pharmacy mpanimfu anyina ese wo mota machi no mba kokodene akosi se atentene ne betumi aye adwuma na mbom wo mu ka kire Ghana Police Service and Ghana Armed Forces adwuma ko ni se sabre ya maka mutamasi ani se twe na WO1 Mensa Williams Musa so ni mun e ma mun kwaye no sabi bisibisi basa sa anwamu a amenya soro aho na munya ho mfa nko mo hwehwe asem no nkosi ase de di mo fanto anyesa ebefrato ene buffer stock
pani a wɔda no ene ne dɔyere wɔn mo kokopiem wɔ court Accra High Court nne ya na Justice Audrey Kokuvi K na wɔte agwamu na ɛno na ewieye no wɔde Ghana sika no 150 million ɛna ato ntiri so sɛ ben a no na ɛbɛma wɔnya wɔn ho atete na nso ne nyina mu no ɛnyɛ sɛ ben no nko agyapade no nso kura ɛbɔ na ɛwɔ asase so a yɛbɛtumi ehunu ɛno yɛwura Hanan mako nsia wɔn fɛ no emedi adanse ɛno akyi wɔn de STOP stop asa ato no so sɛ wɔn yi sɛ wɔfa baabi apie ɛde afiri man no ma wɔn ma no kwan ne nyinaa akyi no ne dɔyere a wɔka no ho nso wɔn ɛde ne deɛ nso abɔ no nti papa no deɛ ne yɛ 100 million with 6 sureties ɛna ne yere yɛ 50 million 4 sureties na wɔn nyinaa no wɔn ma hyɛ sɛ bɔsome de ɛtɔ so aduonu nson mekyerɛ bɔsome du baako na ne de ɛtɔ so aduonu nson wɔn nsamra court bio nkrataa bie di adanseɛ ana adansedie krataa bie betumi ama wɔn ho asan wɔn mo no ne nyinaa wɔn mfamra wɔm sɛ wɔn anhyɛ da anya ntum sɛ wɔn ayɛ bɔne deɛ na ewieyɛ no cancer ya wɔn na gyina mu ɛma wɔn ma yɛ bɔ wɔn kɔ adui A1 ne A2 Joseph Dindiok penka ɛna penka bɛkyerɛ sɛ deɛ wɔn ma yɛ nyinaa no wɔn se ma yɛ ma wɔn kwan ma wɔn ntum firi man mu nkɔ baabi anti wɔn passport sei no wɔn agye de ato prosecutor ne pono so ewie nso awukura da bia wɔn de wɔn bɛkɔ akɔkyerɛ court. My lady has exercised her discretion looking at the circumstances of the matter, and we are required to comply. She has extended the bail to my client in the sum of 100 million for Anna and in the sum of 50 million for the wife. It is now incumbent on us to organize ourselves and see how we can meet the bail conditions in the circumstances so they could come from home to face their trial anytime the court is ready. We are grateful that the court extended its magnanimity to us and granted us bail in that sum. It is, as I said, it is incumbent on us to see how we can put together our... No, owura Joseph Penka Dindiok wono ene cancer wogina mu edema wonom na ni nyina mu na Dr. Justice Simsay a wono ene Deputy Attorney General kire se we nyina no a womo ede bobo wo mu no sesei ohwa na chese boni a womo de ni ye boni fufuo beka se white crime nenzo white crime no sade womo CD bail na to mu tiri so ne sureties e wo ho no e wo se womo ema woni ko ho pa sade beye na womo ye high rank sa no wompe baabi mfa na former Director General the National Service Authority ora wasasibe antwi ene wono so kopie mu e wo court na wapanyipa yi kwodo de abone nyina na se sabio wawieska ana fe anam ne nsa so ama Ghana ban ahwere sikadwutwiri die pa ne nyina no yese ebra no wote akonya so sa Director General the National Service Authority no eni otuatwa sika bia na eno no ghost names nko ansamanfo ana yetwia wo moka wo National Service adwumakuo nim wabra anamra kwaso na eno kwadu ana wode abono ya kyese entansa makomako dunnan ana wode anyantam opanyipa ni kwamu ebra wo mokopie mu wo court no ana panyipa ya wotena dwamu Justice Kizita na kwashi wono ade asam ni nyina tu dwa ya wo ma wonu be na ansana no na yewra wosaya sibe antwi ne mra nimfo ade nkan sori agina dada ya won mo sra koto se wo mo sra pa wo panyipa no sane ositie no sanka ya mane belia nka bebo sansa wonye obi a sabi o bedwane ye ana obi e hwe na kira kwan ya yenhunu sa wo hwe no a obebre ana bibi etesa waya public figure namsunti court mane beli na ontumi nkohwe sane ebe ya sanie no ankasa no nyame ya dom a womde ebehye edafoforo na fe wotumi atena so adie na anam so ama piampanyini ya wotena dwamu Justice Kizita kwashi ade atodwa atro se won mane beli sasi ya no sika botena won mo twade ato ne tiri no aye 800 million Ghana cedis afei ni pansia ana wose wode ombegina wachena bi ya Europa nyipa ni ehunu asa ni pansia yi ya hwe na kira kwan de afiri won mo enchen na ni pansia nyina no wose obi ya won sase ya nsase no edimu na won krata ewo abamu afei court no ase yira wosasi be antwi se
ne passport ekita no won fa meto court registry ho sane ye be ya wontumi enwane emfamfiri wo ma Ghana emu ni nyina mu no nyame ya domu a December bosun da to so mienu awa afi mu a anopa no nkono court besan so atena na sem no so no abebo ni nkuro de akere ye saye ya watumi tuatua nsamanfo ka ewo ma Ghana na ma Ghana nso so ye boka etiseyi abusia ya to ensam no eso ewo nsam foforo mu abrantie bia wode Emmanuel Ofori ne ho akwakere no pa wano akasa pasam ade ama ne ho amafo ton yogurt on do so won ton bi na bom obetena social media no so na wafojere niema ade abuga na fokom one mu chiremu se scholarship secretariat and na afei National Investigation Bureau for one aka wo mutama bom no makwache abrantie a wono ne de Emmanuel Ofori na wati social media no so na Facebook ukwa Facebook wa afei log in na Instagram no wa create page bia wa chire mu se wo moma scholarship na aban no ene Ghana's secretariat and as scholarship secretariat for no wanum na aka bom wa wo mama scholarship no enti no sika kakra bi su ewom enti ne se bia wani je ho anu apply na wa hyew se tua sei ne watua na utua sika ne wi a onya wo ma wonko no asa ma certificate ya eno ne counterfeit wenya counterfeit money we eye certificate no so wa forgery signature ya no eye secretariat no one registrar ni signature and wadi ahyase enti no hu a wadwen ba ya se eye collect wine and wadi ama wo enso we eye fake na ebra why yesadie we ache e social media no so na ya nkyere no ekwan a NI before etumi akwakere no ene say abrantie bi a wadi kwadi no na chese we watwa wrong meeting no abrantie ni din ade asafo Agyei na wanu mu kire mu se wabu ono nso bisa no ande hwe wa ma Emmanuel Ofori amfa no totroto eno ono akology complain ewo NIB sa abrantie bi ti social media no so ka Facebook ni Instagram ni login ya wase wo ye say we eno ade ma men ya edia dance amparampara wo ko hwe mu a na chese ye fake ho ana wanu din ntantanu asa AKOSUA ni mu awatema bia ya wono obon ho adwa na sesei wanu toto sere eye o my Ghana adehye asabio abrantie bia wono ni didi Emmanuel Ofori ya wase wo ma scholarship ya wa ma counterfeit certificate no asa munyina mo fa mo evidence mfamra ni antumi prosecute ni yie esa sempeni fo asa so ni mu ye nya no ubetumi afre 030-290-7051 enu mai ufrepe wanu bajo so abion so ubetumi akopie mu e scholarship secretariat wanu office bia enu no wo mayim na wakology complain afi National Investigation Bureau for NIB for so akache ubetumi akọ wuse bia Emmanuel Ofori wo bumi sumi bi certificate wo de ma amenie etimi sumi de me de ane be peso said ye be ya ye betumi a prosecute ni ye said ye be ya dachi bi wo bi kwedi sabi enyamo ho nsam no sa na wanum so betumi adwemienu a National Service Secretariat for ane NIB for wanum de krata ya ba ma emontenia wanum abomu amane a Sompa ya dane achi e de asom na Public Accounts Committee yewura kwa Abena menta kando kopie enim na enkomobo no mu na obebie nsem bi so ne nyina ne sese no ukọ ya asabia hodo na tia anawu ena ekoso pay or die na sa pay or die we no akoye se ukura health insurance kura sanka ye behwe wama obese waprapra to akofie no je bia ye fa vitals no wadi mfie sen ufiri hen nom ne ho ade ena ye beju insurance na choro enya wi a ha koto aduro we bra ye de be wodi sesi a ena kan ho eno nso insurance nto na no na yewura kwabra mi nta kan da eche se saafo na wo mo ye health providers a djuma wo mo di no wo ma fa wo ma ba no a wo mo de ba saafo no so na wuni a wo beji sika bia e kire health insurance echi no enya de wo beji ama wo ho atokra na mampani John Mahama ne maya wo ba de etoso mienu na pomoden hyehyɛ a wahyehyɛ no ama sesei dodo na komu ahenhan wo mo na ono na so ye no nso ye de obetimi bia se de be na health insurance no ebe ya akɔnɔ sɛ brato ama afoforo afom
What is left, and I must be very, very honest with the committee, is the issue of co-payment, where in some cases when you go to some facilities, though you have the National Health Insurance card, some of the facilities will be asking you to pay more. We have not completely dealt with that, but plans are far in advance. We have stakeholders engagement. It has come up strongly, and so I will allow the CEO to throw light on the strategies we are adopting, what we are doing at the moment, deal with the issue of co-payment. CEO. Eno ye yewura kwamna minta kano soafo a wono na hwe yapomuden ho nsam so ewo public accounts committee enim na wo bonkomo yi na wasasem ko ya wono wo konfinfi mantamu a enfinfi mantamu so fo ye no monyamfo ekopanyi ochereduamoa na wode atodwa atrose ayare hosem se na wo bowuramu ewo abanya resabia hodo no a doctors and nurses no wo mo ho no wo mo de adane business ya wo mo ye enti so bia ba ya resabia wo mbe hanu no mzo ko twa scan na wo ko twa no ye wo bi wo ha abonten ha no mo ankasa a kire wo enti se wo ko na se wo ko twa fufuro bia de ba wo mo nye de ewa ya resabia ho no akura no ti anye ya eno so wo mo nye age se wo mo de no a wa kire wo se ko no ko twa no no ebi mo so kura tumi direct wa ma ono ankasa private hospital no a wa bi no na won ma kire wo kwan se won mom na wasa wo ko na mom nya ban de no a enti sa de no ya de a ekoso papa na doctors ni bi nso de ada ne won badwuma wo mo ye e wo ma Ghana emu eno anam so ama won monyafo ekopanyi won ya mon boni Erika na twetwe nkomo kire se woni ye be so muo emra no se ne be sibi no wadie no o ba mobo optimize the resources when they are not even there. I share your concerns, and as a rep of government, we do hear of the complaints and the challenges that we go through. What I can say at the moment is the fact that His Excellency President Mahama is intentional about the retooling of our hospital facilities. Now, I want to come back to an ethical way. We also do hear that even as we are striving to ensure that we do optimize the resources when they are not even there. I was your natural son near AKOSUA war abaya resabia hoto doctors and nurses no binu subino and na yakoti mo na watching Dr. Ebo Hammond one year hospital administrator ewo Ghana Health Service wapanyi pa ne begina Dr. Samuel Kaba Akoria Anemu acting director general of Ghana Health Service na one so kasai echechre ensam kakremu echeyisi of the Ghana Health Service and the Ministry of Health in general that with respect to infrastructure and equipment sustainability, the role of administrators in achieving these ideals cannot be overlooked. I'm not sure because before I resign my seat, I will show all health service administrators. After President Adema Yenuanomu Awamso I be a Sabia wodo ma kan mu no Reverend Ezekiel Amadou one so adna no tumusi. Permit me to reiterate our displeasure on the Galamsey menace and call on government to take the appropriate measures to address this anchor to save Idea Council. Subsequently, Afei yantoa ansam no eso. Abusia yada so agyinemu ewa pomodimu ensemu na Anglo Gold Ashanti wa mu panimfo wanum se esansa wa mu aboase asase ene ne mpatamu nti afibia October bosome no wa mu de asi wanum a wa mu ye free house screening eno no wa mu checke adwemu hawo e de ma adehia wanum ewa mpatam ho ana afei breast cancer no ma ye bi e de ama adehia na afidie no wa mu de ahyehye so na mami Mavis na ya chei wone ne opani a upiemu e Anglo Gold Ashanti a social development and gender superintendent eno no wane sompa yempanifo church mu no wachemu se omo fatu wa mu se clinics mako nan edema eye communities nan bi ewo boase mensini ni mu a wane ba ya diama wo mo ebra wo mo awie wo mo screening ni nisam eni bosomi a etosu du October ye yes honum se apomudin bosomi e na esa no ewiase afana nyina ehye ya ye di ehwe nofo kokwa yare no so akohia enunti no bosomi mu die ye yes wa ye bodero afa apomudin ho adwini mu yare kokwa eye cancer both breast and prostate na ye bodero na bosomi ya doni friend mini clinic Anglo Gold Ashanti na
Jubedi na sia no na mensini no opani a wono oda pomodimu ensam ano wano so awase bi owura safo osai Martin wano so den sam kakra eto aso we compare best 10 years 5 years ago to now as you say I was sort of a change those times say you do akonta we see how we are sabebe say na your mining community and a mining community so we nim bu ho na nsem obi no hwe sika no so yi na e basa and a mining community so ne krokra mu no na osai kwame amane hene woye new edubiase amane hene wano so ato ne bo ene emema wano ba dwumade na se ekasai ekwan ombefa so no ma handle breast ya manu bi ya mema bukuru no ma ya ne mutu anabon ya mema kro ya na nufoi ya so susom enso kwan be ne ya fa susom be ma bi wo koso ma no obi emi anu basa basa na oda tu no num nufoi nso anya se wa wa akla kokro nso bi ani enti e be sre se ango di ye bibi sadia no momodia na o masa ankyerɛkyerɛ no nso mbra na matimi adosani yie na no so aboa sede busumi mo na eye breast cancer awareness month no Anglo Gold Ashanti wanu dwumadi a oboa semensini nim wa mo de hye so free screening edema health sade ebeya adwimhaw wanu betumi eto ase afri important na fe breast cancer wanu hye so ene edi munsam asomwi ene enkramantamu acting Greater Accra Regional Alliance Officer Wogusuwa sese wo boda Eurobi Dr. Pius Asumaduna wonmo se wo mo entua fituo ne asase to no titru ne emiamia hodo a ajapade dodo na wo ho no wonmo ba enti wo ba bi te se Temamoto industrial area ene na afa bia abusua wo mo di wachi a wonmo ba empotem ho na saafo no afituo yese wonmo tua no muntuatua se de be na wo mbenya bi ede asom adehye a wonmo wo enkran ene na afa na abusua wo ka ne sei no na wo ka de akere wo se wudi dokono se wudi pa de a ene just hot kenke no enye ho mfrim dokono a wo mo abɔ ne sidi miensa na nso betimi atɔ ne sidi nso sidi du ene akere di wo mfaso wono mo se de nka be formansa na wano adokono no ne emu bere ahodo no wo mo atwere de amawo enti for ni kire wo mo nkyɛn ba bia just bakery wono Jesus asos asen na mekan commercial bank e wodo me na chipe na fe beye woda na koye wabomu no bibia na beje nepa na mom se ebia wo abrochire na nkomo ye di aya ode na wo pa bia ye betimi ahyepo dokono ne de abrew eno ane se wo tap tap no wasande sesia na aduru won me pese mani sika ede ba fie no wo mo ne account nso eno ane se tap tap send no na wasende na wuni no ne nsaka ekontem na wo tap nso na eko papa ene no wo madamanti ye na ye hutia wamra ye ba ye be kwa mno ne Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo herbal clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene
Misa Kran and Potem Yademo. And Yademo Ampa. The Sadia, Educam, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Nin send me 2 months and 8 years cano. Miss me connection and Shadam Koye, na a Sakakra. To say what Pedium Mama, what young Bem connection, what you are about the crow. Stroke so dear, what found small. Just say, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, and what Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Mayra Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500 727215. Me Dimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin krato yaso My people, this October, Tap Send gets something big for you. Just send money to Ghana with Tap Send, and you could be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to everything you send. Just send love home and stand the chance to win your full reward in your account. Winners will be contacted in November, so don't wait. Keep sending and make your transfer count. Tap Send, fast, easy. Tap Send, Papa no. TV Emma Aketuapa. Okre Emma Aketuapa mpa abusua ma yankwa amanone nso medo ko Mumbai no ewo India Mumbai city ho na asuafo a wono musua imitation of action na efra na acting no wo musua act na janka wo mo ko audition ewie ye nkoda du nso ye hwe ayenhuo ebi achi wo masie woni nso nya adage esan be kasa ikire se wache nkoda na sie na wo nsem bi opese obusa ewie na nam so ama aposifo anibere na wo yese wo mbehwehwe enti mahave classic building num eho na wo de san nkoda ya kwa akosie ewo powa ya fa ho enti bra wono mo kwabo pie ho a wo mo krokro ne se wo de wo mankoda ne mpie wo mo nya ne hwe ne wo twintanko ne wo mo bopini ho ampa wo mo nya ne pa echi aso enti wo mo so no ya musa na no kra no wo mo de ne kwa ya asabia se ye nkọ hwehwe no ne ye nhuna de kropotia eha na bia na ne mental alagwadwo ne ho aka na ententem anamo ese empanimfo tu won matu ro hit aya eni ne din ya sabra me ka sei wo mo ni abre pa ka se we ni kwanse empanimfo tena so kra enam sa ya so ama deputy commissioner edema police no data na lawade enso ede to so chese won mu gusu asemi won mu yemu hwehwemu pa de akwa kosi ase ahunu de kara hi aya ye nenti wachinkoda ne sei ne botaye ntia wode yesa na sade ensem ne besie bia no sompa enebe emawo daache kasiem ye de honsem beba no so ne yegina na anwumrei no nsia bremo kase a Leicester Company Limited hotbite wodom so yasen no ye de wusie na afei ene bia waso afidie Facebook no so ye ba so saa na ye nkrabata bia wo Ghana ha ye sompa ye toa wo ho Kingdom ewo mankesim wono nso fa Abena Adepa radio France Abrochimamu Paris wono nso efa bi akankanfo no eye baasa anwumrei triple A mine ajapi Apam Dadaa mene amoma AKOSUA Agyeiwaa kwade boatin ena Abena Adepa Kofi
Are you clapping? Are you giving God the glory?